غوثاه رسول الله، غوثاه 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 حبيب الله، غوثاه غوثاه. ولا العناء والغيهب وافى الهنا، فتأهبوا أهلا بطه من له نسب شريف طيب. ولا العناء والغيهب. Jangan lupa salawatnya ya Kak ya. Jangan lupa juga bahwa kita itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan manusia. Kita adalah Allah ada tempat tempat. أعلم بالمختار هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مراد ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك. Assalamualaikum Ibu, kami ini dari Yayasan Syahamah bagi-bagi snack dalam merayakan Maulid Nabi. Ya, jangan lupa salawatnya Ibu ya. Jangan lupa bahwa akidah umat Islam, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para nabi, para malaikat, para ulama itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk tempat, manusia, dan yang lainnya. Jadi kita meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Makasih banyak Bu ya. Ibni Hashim Dhi Makan Ibni Abdi Manaf Bayn al-A'taf وهو ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ذي الآداب وهو ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ذي الآداب. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر. Jadi jangan lupa salawatnya ya Bang ya. Jangan lupa juga bahwa akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk, termasuk tempat, manusia, malaikat, surga, neraka, dan yang lainnya. Maka Allah tidak membutuhkan dan tidak serupa dengan semua itu. Akidah Ahlussunnah Allah ada tanpa tempat. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. ابن كعب ابن لؤي وهو المنسوب لغالب ابن فهر من يبدو بدرا والكل كواكب وهو ابن مالك عز الممالك ابن النضر بن كنانة أهل عفاف وأمانة ابن خزيمة ذي السلطان ابن مدرك ذي الإحسان ابن خزيمة ذي السلطان ابن مدرك ذي الإحسان. محمد بن عبد الله ابن